Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu. Ovaj klip će se nazvati Amnezija The Dark Descent. Mnogo je strašna igrica, kao što mogu da vam kažem. Znači, ja kad sam prvi put igrao, ja sam se usrao. Sve što želim od vas je like, share i subscribe. Trenutno pričam s drugom preko Skype-a koji se zove Ognjen Đorđević. Kaže da je onaj moj prvi klip bio strava, a taj klip ćete pogledati jedino ako uđete kod mene na YouTube kanal i piše All Game of Outlast 1, tako da pogledajte taj klip, šerujte i svaki klip koji ću da izbacim volio bih da pogledate, šerujete i subscribe-ovate, tako da budete moji fanovi nadalje i to što želim od vas. I sada da se prebacimo na ovu igricu. I am Daniel. I krećemo s igricom. Igrica je malo strašna. Mislim, meni je to jedna od najvećih horora koju sam igrao ja u svom životu. Ali ne bih mogao da uporedim Amneziju The Dark Descent i Curse of Blackwater zato što je stvarno oba dve su igrice u fullu. Curse of Blackwater i mislim da je samo malo strašnije zato što odlazite u bolnicu i istražujete tamo, a tamo vas jure neki duhovi kao i u Amneziji, ali stvarno su igrice pravljene da vam digne adrenalin, da se ne userete toliko, ali sve u svemu ja sam odlučio da je skinem, da probijem led i da vam snimim jedan gameplay koji je moj prvi gameplay u Amneziji, tako da sad malo je sad samo teško jer istražujemo neki zamak, a moj drug trenutno igra LOL, tako da malo ćemo teško da se sporazumemo preko ovog klipa što ja pričam, ali nema veze. Pojedi govna, majke ti ga, tebi se zatvorimo sa ovim. Da vidimo šta je on. Znači, našli smo neku kutiju, Tinderbox. Idemo dalje, znači ući ćemo sad ovdje gdje su se otvorila vrata sama. Znači imamo neke flaše i dalje, to je to, znači nema ništa više. Idemo dalje, malo da imamo ovdje. Opet smo našli Tinderbox, to mi treba, idemo dalje. Znači ovo je isto slično kao još neke igrice, ali meni kažu drugovi da je veći horor Amnezija The Machine for Pigs, ali to još nisam igrao tako da ne mogu da odlučim. Idemo dalje, sad ovdje kad mi nešto iskoči ima majku da mi jebe. Ajde. Ajde, ba vi hodnici ili da to vi vole, duhovi mi jebe. Au jebate, but fuck. Šta se desilo? Au jebate. Jedi mi govno. Živio što sam se živio. Šta je? Našli smo neku odjeću, znači da nema ništa, ajmo ovdje. Znači i ovdje isto nema. Znači ne smijemo kao da budemo u mračnim prostorijama. To će kao da nas ubije, treba da budemo na svetlosti. Dobro, idemo dalje. Idemo u stare arhive. Znači kao što vidite ova prva epizoda će biti malo zajebana. I hoću samo od vas like, share i subscribe. I to je to, idemo sad u stare arhive. Znači za svaku epizodu ćemo imati po neki značajan događaj. I tu kurac! Jedi mi govna! What the fuck? What the fuck? Fuck mi niše. Gdje da pičim?
fuck, gledaj me. Vamo, vamo. Ne, čurak. Evo ga vidim sad. Dobre. Živi smo. Živi smo. Gledamo mamu, svi imam osjećaj ko da je neko iza mene u kući. Ali ja to znači, imamo lantern, sad treba da nađemo, znači, otvorit ćemo ovo. Dobro, našli smo sandbox, uključit ćemo sad nešto. Znači, nema ništa se uključi. Idemo vamo. Znači, uključit ćemo lampu. Znači, kao što vidite, igrica je malo strašna. Ali daj. Znači, našli smo pismo. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume it. Don't be afraid, Daniel. God willing, the name. Ne smijem da se predam. Ne smijem da se predam. A jebi ga, šta ćeš ono ako me udariš, ne da rejme, ne mogu se predam ako ja neću. Ujebote, what the fuck. Znači, idemo sad u neki skriveni prolaz. Idemo u neku salu. Znači, idemo u neku salu, u neki hol. Sad će da vidimo. Stvarno je malo zajeban igrica. Ogi! Tu si, dobro je. Znači, left shift will moving, dobro. Znači, ako idem gore, najbolj sam ga. Ako idem dole, isto sam ga najbolj. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. What the fuck? Šta me gurnulo, jebate? Šta me gurnulo? What the fuck? Šta me gurnulo? What the fuck? Šta me gurnulo? Hoću da znam šta me gurnulo, pizdati materina. Hoću da znam šta me gurnulo. Idemo ovdje. Znači, stvarno zajeban igrica, jebati ovaj zamak, ok, jebemo mamu pičku, usrazam se. Svi te guraju nešto, neki duhovi te spopadaju. Majke ti radim. Ajde. Ajmo. Gdje idem? Ajde idemo prvo desno gdje su razvaljena vrata. Znači imamo opet neko pismo. Jedilo. Morate me te slušati. Šta je ovdje? Ovdje znači nema ništa. Ovdje nema ništa. Ni ovdje nema ništa. Idemo dalje. Sam mi reci, brate, da ne izgubim i ovo sranje što imam, znači čujem poslije po mraku, po narko. Buđu, biđu. What the fuck? Šta si to čulo? What the fuck? Šta si to čulo? What the fuck, what the fuck? Šta si to čulo? Gdje si, kurvo? Odakle doprine glas? Gdje si? Gdje si? Ovo je nemoguće, nešto sam čuo. Nešto sam čuo. A, jebem ti mamu! Uff, ja sam se usro, pizdati materina. Samo zbog jedne sveske što je pala. Neko to svira, pravi?
neko svira klavir. Ja bez minute čuo sam klavir, ne možda muđi što sam čuo. Čuo sam klavir. Ogi, čuo sam klavir. Ogi. Odlično. Jedi govna majke, ti ga nabijem, pa ti da igraš ovo i ti bi su... Lele majko, sad sam u nekom holu. Gdje sam sad? Ko je to? Ko je za mene? Ko je to što kreći, majke mu ga nabijem? A, bi krv, hvala. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. What the fuck, pogađam iz prve. Znači, You have to be pomerili swift smo. when you activate the first one. Pomerili You smo. hear that? If it stops, you'll have to start over. Pomerili smo Isn't neka all this a vrata. bit excessive? Uzeli You smo can neki never be ključ. too careful, Daniel. Evo sada neka muzika ide, tako sam se usro. Znači, jaja mi rade gore dole, non stop. Ustao sam se živ. Gdje sada šivam? Ajde provjerit ću ovo ovdje, da nema. E, ako se vrtim u krug, ima da ti jebem tako lepo, mamo, na salamu. Neka životinja mi juri, bebej. Ajde da idem. A što se ja krijem, brate, kad znam da niko ne može mi ništa. Ne, to već. Znači, ovdje ćete završimo naš prvu epizodu. Doviđenja, like, subscribe i share. Vidimo se u sljedećem klipu.